la Sesotho Sermons and Programs wa amohelehile hoseng hona wa letsatsi la Sabata, letsatsi ke la pele kgweding eno ya Mphalane. Mme mohi e motle o sebakeng se nepaetseng ka nako e nepaetseng, moo re tlo ithuta le wena ka Morena Modimo. Tsatsing lena wa bona ke otla ke le mong ke hela ke itlamela, baholo ba ka bao ba nthusi ka mehla ha bayo ka lebitso. Nna ke ntse ke le Thapelo Letete, ke nna tla o tsamaisetsa tshebeletso ena, ke nna ebileng a tlo wa golela le bohobe ba tshebeletso ena letsatsi lena. Thuto ya rona ya letsatsi lena e re fela motho mang le mang. Internet tse le internet ntate wa Morena le modiki wa rona, ntate wa mehauhelo ke rona bana Jehova, re iname ka pele ho wena. Re tlile tla kopa mahlohonolo, re tlile tla kopa thuto, re tlile tla kopa bohlale le matla ho wena Jehova, hobane ke mang e mong ya ka re fang bohlale, ya ka re fang matla ha e se wena fela ntate. Ke rona bana ntate, re tlile ho wena, re re o ko re fe bohobe bo ba moya, bohobe bo itseng motho o tlameha a dule a ntse a bokga a boja nako le nako. Ke rona bana ntate, re tlile ho wena, e re ha ke ntse ke bua mona ke tle ke kokobele nna ho phame wena hore ha ke phamisa ba le rona re tataise Jehova le marangrang ana re sokodisang, re kopa o nke taolo ya ona. Jesu Kriste ke mona eo ke ratang, mohlomong ba bang ba bile ba e tseba ha e bina mona e reng bao ba nyorileng bohle ba nyorileng tlong le tlo nwa metsi sedibeng sa bophelo bo sa feleng, moya phutheho di ka bana di re motho mang le mang a tle, motho mang le mang, motho mang le mang, motho mang le mang ya nyorilwe a tle, le ya bitswa bohle ba etsa dibe, motho mang le mang a tle. Ba bang ba lona ba e tseba pina eno e reng motho mang le mang a tle. Yohanne kgaolo ke ya boraro, John chapter 3. Re nke temana e re tlwaetseng boholo ba rona ke John chapter 3 verse 16. Ha re nke mono John 3:16. Thuto ena ke se ile nna ka e ruta ho ba bang, ebile ke ne ke le hlotse mona bekeng tse pedi tse tharo tsa ho feta, mme moya o halalelang o ile wa ntshusumetsa hore thuto yona ena le ha ene fapafapane ka e na le caveat e nngwe fela, thuto yona e ne ntse e tsitsitse hona mantswekeng e nngwe ka yona thuto yona ena e re Yohanne ke kgaolo ke ya boraro, temana ke ya 3 ke ya 16. John 3:16 ba bangata ba etse ba re for God so loved the world that he gave us his only beloved son or begotten son, so that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life.
or have eternal life. Ka Sesotho e baleya tjena, Johane 3:16 ba bang ba e tseba, empa ke e batla fela ha ke tsebe na hobaneng ke a tseba na e reng. E re hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile a le neha mora wa lona ya tswetsweng a inotshi, hore ye mong le ye mong a dumelang ho yena a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. Thuto ena fella ha yona. Mme a bontshang ka dikarolo tse fapaneng, empa karolo e kile ka e rata haholo ne ke ba hanyanyana ke bona marangrang a lahla moye motle e reng hore ye mong le ye mong ya dumelang ho yena, motho ye mong le ye mong ya dumelang ho yena, anybody, everybody, mang le mang, whosoever will may come. Mang le mang ya dumelang ho Morena Jesu. Ke batla taba tsa rona re fihle re di tebise hona karolong yena ena e reng fela motho, mang le mang, whosoever will. Ene ya Johane 3:16 o tla fumana hore mona Morena Jesu, so in real sense, in direct sense, o ne a bua le motho o teng ya bitswang Nicotima, a bitswang Nicodemus. Ha o ka bala kgaolong yona ena ya boraro temaneng ya pele ho thwe monna e mong wa Bafarisi, o tshwae lentswe leno hore monna ena e ne e le Mofarisi, ye mong wa Bafarisi tsena kaofela. Ho thwe o ne a tlile ho Morena Jesu, a tlile hore ho tlatla ho etsa wang, ho to challenge him, because ho thwe ntja ena e ne badile mangolo, e ne le motho wa melao. In fact o tla bona Morena Jesu kae temaneng ya 10 kapa 11 mono ha mo araba, ke verse 10, Jesu ha mo araba a re wena o moruti wa Israele, mme ha o tsebe taba tseo jwang. Jesu o na qeta ho mo bolella tsona tsena tsa being born again, a re you are a learned man, o monna ya rutehileng, o moruti wa Baiseraele, taba tse bonolonolo tse ha o di tsebe jwang. Ho thwe o na lebeletse hore Jesu o tla mo tlela ka di-philosophy tse thata, ka di-course tse leng hore mohlomong o tla ntsha mangolo a hae a bontshe hore Jesu yena ha ya university-ing ena ya bofarisi, jwale a mo lahle fatshe ka ntho ho thweng ke doctrine, kapo ka ntho ho thweng ke ngana yena ye re ithutang yona di-university mona. Ya ba Morena Jesu o mo tlela ka thuto e bonolo fela. Kgaolo e re ko shebele mono mmuhi, re shebe le wena, nna le wena 7:50 to 51, Johane Suwane mono, tla bona hore Nicodemus qetellong ya letsatsi, ha letsatsi lenono ha tswa ho Jesu bosiung bona, o na sa bona hale eka ke molatedi wa Jesu, fela e tla o ruta hore
ya re ditaba tsena with time ha di ntse di a di nahanisisa ntse a bala mangolo moya o halalang ntse o sebetsa peleng ya hae ile a qetella e se ile molatedi wa morena Jesu ha re bala 750 mono ya ho ntahla empa morena modimo ntsa le taolong ha o sheba ho Johane 19:39 mane o tla bolelwa hore le lefung la morena Jesu o ne a le teng ha re ipotlakeleng Johane 19 eo ka pelenyana Johane 19 ke verse 39 mane ha morena Jesu a qeta ho tlhagiswa a qeta ho hlokahala 39 mono ho thwe Nikodima ya neng a ile pele ho Jesu bosiu le yena a tla a jere mira le a yes ke ena e kgutlile internet he o tla fumana mono ho chapter 19 verse 39 posa morena Jesu ho bontshwa hore teng e le karolo ya bao ba tsoteletseng morena Jesu ba mo pata ho thona bile a le ditlolo tse ile tlotsa morena Jesu yo jwetsa hore le ha ile yang ka nako le hata letsatsi leo le aneng a bua ka le morena Jesu ka lona a saka a kgolwa kapa a kgodiseha e le ka moka nnete ho ile wa monka nako fela o ile a qetella e le e mong wa balatedi ba morena Jesu ha o bala buka e teng mona e bitswang Desire of Ages e ngotsweng ke mme ya bitswang mme Ellen White o tla o bolella qetellong mano e re after the Lord's ascension when the disciples were scattered by persecution, Nicodemus came boldly to the front. He employed his wealth in sustaining the infant church that the Jews had expected to be blotted out by the death of Jesus. Ho thwe ka nako ena jwale ka morao re Jesu a hlokahale ha kereke ya morena modimo e se e hlokofatswa ho thwe ene ile yana Nicodemus ena eno jwale a sebedisa leruo le ana le lona le boemo bono ba hae bo anana le bona ba ho tsejwa setjhabeng sa hore ene ile moruti wa setjhaba ho thwe ene ile yana a neng a tshireletsa barutwa ba morena Jesu ha jwale ba hlokofatswa ho thwe na ba sebedisa jwale a ba fa dintho tse leng hore ba tseba ho survive ka tsona monna enwa Nicodemus le ha ile a tla ho Jesu bosiu jwalo e le hobane a ne a le dihlong e o ruta hore qetellong ya letsatsi o ile a qetella moya o halelang o mo sebeditse pelong ya hae thuto ya rona letsatsing lena e re fela motho mang le morena Jesu a ntse apise le 3:16 e leng chapter 4 mona ha ke no e bala mmohe o tla e bala lapeng fela ke karo ke pale e re e tsebang haholo eo morena Jesu a teanang le what we call the Samaritan woman mosadi yana wa Mosamaria ho thwe mosadi yana wa Mosamaria e ne ile ke mohlahaneng a ile sedibeng a o kgametsi e le harampa ya motshiare le a tseba e ne e se tlwaelo
ya bomme ka nako eno ho akga metsi motshehare. Metsi ana go hoseng kapo mantsibuya ha ka ho lefifi ho moritinyana. Motshehare e ne e le batho ba hleng ba baleyang ho teana le ba bang. Ho thwe mosadi enwa o ne a hlile a tla ka nako tsena hobane ha o ne a tla le ba bang ka nako tse ba bang ba leng teng e leng hoseng kapa le mantsibuya, ho thwe ne ba bua ka yena, ba ne ba mo seba hobane e ne e le motho ya seng a sena monna. Ho thwe ona ile a nyalwa ke banna ba mmalwa, ebile Jesu a tla ho yena mona ebile yena o dulang le yena monna le hanyane ke mona mosadi wa mo Jesu a mo botsa gona o na le monna. Mosadi a araba a re ha ke na monna. Jesu a re ho yena o boletse hantle ha o itse ha ke na monna hobane o kile wa ba le banna ba ba yena today. Banna ha se le wa hao. Ho thwe mosadi enwa a husbands le ene o dulang le yena e ntse e se monna wa hao, empa ka mora mono ra bolella hore hang ha re fihla ho verse 24 Jesu mosadi enwa modimo ke moya ba o rapelang e ka kgona ba rapele ka ba mo rapelang ka kgona ba rapele ka moya le ka nnete. Mosadi a re ho yena ke mosadi enwa ke a tseba hobane Mesia ya bitswang Kreste o tla tla, mohla eo a tlileng o tla re tsebisa tsohle. Jesu verse 26 a re ho yena ke nna ya buang le wena. Mosadi eno ha o ya verse 29 mane ho thwe ya ba jwale o tlala le motse ona wa matha o re come see the man. Tlong le tlo bona monna ya mpolelletseng ditaba tsa ka, tlong le tlo bona mesetli hang ha taba tsa shebile mosadi enwa ka mona ba babedi they had an encounter with Jesus Christ. Bobedi ba bona ba tlile ho Jesu Kreste. Jwale ke batla re ithute dintho tse mmalwanyana hore na ha morena Jesu mona o John 3:16 a re whosoever will, motho mang le mang a tle. Re se re nka re di bapisa pale tse pedi tsena. Ya pele re tla ithuta hore ntho tse batho ba babedi bana Nicodemus ke motho wa monna, ha mosadi eno wa Mosamaria of course e le mosadi. Jwale Bibele mona dipaleng tse pedi tsena re ka ithuta ka pele hore morena Jesu ha a tsotelle your sex, ha a tsotelle mohi e motle hore na o motho wa mme kapa o motho wa ntate. Morena Jesu o re tlong bohle le sa tsotelle hore na le ba sex e feng. Jesu o re ha a batle bontate fela, Jesu ha nke bomme fela, o amohela bohle. In fact o tla fumana hore le Bibeleng ha o ka sheba mo lokodiswang leloko la Jesu Kreste o tla fumana ho na le basadi ba teng in that lineage ba o buang ka bona e le bashwela tumelo
kapo ba e leng hore ba ne ba tshwere tumelo. Re ka bua ka batho ba kang Ruthe. Re ka bua ka mma Jesu, Mary. Re ka bua ka basadi ba babedi batho ba kang bo Mary Magdalene, yane e ne le tsotswa. Re a tseba ho ile a fetoha, ya qetella e le molatedi wa Jesu Kreste. Jesu Kreste ha re motho mang le mang ehlile o tiile, o re whosoever will, irrespective of the sex. Ho sa tsotelle hore na ke motho wa sex efe. Ntho ya bobedi eo re ka ithutang yona ke hore ha ho tsotellehe na boemo ba hao setjhabeng. Jesu ha tsotelle na o tla o le molaodi wa mabotho, o tshwana le Nicodemus, o le motho ya rutehileng, o le motho ya nkileng boemo ba bofarisi, o le moruti wa molao, o jele khose haholo, o titile fela o le tjena, kapa o le ausi fela wa motseng wa mosadi wa Mosamaria a ikgellang metsi motsheare. Jesu Kriste o re, I don't care about your status. Ke o bitsa o le morena, ke o bitsa o le mopresidente, ke o bitsa o le moprista, ke o bitsa o le ntate ya sebetsang a haha malaeneng kapo a haha matlo, ke o le white data ho ba mekha. Ke ntho ya bobedi. Ntho ya boraro eo re tla ithuta yona mona ke hore ha ho tsotelle hore na o tseba ka Jesu neng, hore na ho tseba ka ditaba tsa Jesu o di tseba e le bosiu jwalo ka Nicodemus. Nicodemus o tlile bosiu ho motho enwa, ho morena Jesu, mme morena Jesu a mo manolela ditaba tsena e le hara kgitla bosiu, kapa e le motsheare letsatsi le phahame mona jwalo ka mosadi enwa wa Mosamaria. Jesus says ha fela o utlwile ditaba tsa hae, amohela ditaba tsa hae, o mo amohele e le yona your Lord and Savior. Mang le mang ya tlang ho yena, irrespective of the time of the day. Haeba o mametse ditaba tsena mmohi, ha o shebile marangrang mona, o di shebile nakong ene eo di leng live le motsheare ka 10 kapa ka 11, Jesu Kriste tlogo. Haeba o so di mametse le motsheare a mantsibuya nyana e se ile ka bo 4 PM, Jesu re sentse re tla phethela ke eo e kgutlile hape. Jwale ke re le haeba o ithuta ditaba tsena e le bosiu, e le shwalane, kapa ya dumelang ho yena motsheare, o re mang le mang ya dumelang ho yena, morena Jesu o tla pholoha. E re re nke ntlha ya bone mmohi, o tlo o shebe jwale tse dingwe, ntho e nngwe e fapanyang batho ba babedi bana, o tla fumana hore e ne e le morabe. Nicodemus ho thwe e ne e le moruti wa Bajuda. Morena Jesu le yena ha bua ka yena mono, o re you are a teacher of the law of the Jews and of the Pharisees. E ne e le mofarisi wa Mojuda. Jwale o tla fumana hore ausi enwa ka nqena e ne e le mosadi wa
setjhaba sa Samaria, ebile setjhaba sa Samaria ha ile hantle e ne ile sera e ne le dira Mohie motle o ntshwarele marangrang a bapala ka rona empa re tla tswela pele ba ka mosebetsing hobane Bibele e re ruta hore yenwa yeo e leng Nikodima e ne e le wa setjhaba sa Majuda ya ileng a tla ho Jesu mme a fihle a kgolwa morena Jesu, even though it was after a long time. Yenwa wa ka nqena o tla fumana hore e ne e le wa setjhaba seo thweng ke sa Samaria seo e neng ebile e le dira le setjhaba sa Israele. Fela ilare ha dula fatshe le Jesu a mo hlalosetsa ditaba tsena, a dumela ho yena e le Mesia, a re come see the man, a matha a tlala le lefatshe la Samaria. Jwale sena se re ruta hore Jesu Kriste ha re motho mang le mang o hlile o re merabe yohle, o re o le Moiseraele o tla fela motho mang le mang. Jwale Jesu o tla ho wena mohi o re o le Moiseraele, come to me. O re o le Mojuda, tlo ho nna. O le Mokgerike, tlo ho nna. O le Mosotho, tlo ho nna. O le Mopedi, tlo ho nna. O le Motswana, tlo ho nna. O le Lekgowa, Jesu a tlang ho yena mme a tla a dumela ho yena, o tla mo fa bophelo bo sa feleng, a keke a timela. Ha a kgetholle morabe Jesu Kriste jwalo ka ha re ithutile dinthong tse pedi tsena. Ha re nke e nngwe hape mmohi eo batho bana ba neng ba fapane ka yona. Ke ntse ke bala dinotsi tsa ka ke tsena, re nne re tswele pele. Fela e o ruta le boemo ba batho ba babedi bana. Ha re shebe boemo ba monene ho thweng ke Nikodima. Nikodima o ne a tla bosiu, e seng hakakang hobane motshehare le motho ya phathahaneng work and hore. O ne a tla ho Jesu bosiu hobane ba habo ba Farisi, they were all against Jesus Christ. E ne le batho ba ntseng ba rerela Jesu Kriste bobe letsatsi le letsatsi, but yena e le mothwaela a le mong fela jwale e ntse taba tsa Jesu di mo fihlela a na le tumelonyana, jwale a batla ho utlwa Jesu empa a tswafa hore jwale a tle a ske a etsa wang a ske a ba mo bona ba bang ba tloa ba mo hlasela, jwale o na ya a iswa ke tshabo bosiu. While re sheba menwa wa Mosamaria, o fumana hore yena ntho ene mo isa sedibeng motsheare o moholo e leng nako eo ho neng ho sa tlwaeleha ho ya, e ne e le hobane e le motho ya dihlong a tshaba ho teana le batho nako ena kaofela, le ho baleha batho mo ba leng hona teng, a tsebe ho etsa dintho a le mong kapo batho mo batho ba fokolang, because of her lifestyle eno ya banna ba bangata ba o ka nako ena kaofela o tla dua ho ntso o sebua ka ena, le a mona ausi ena ya ausi mama sanke ho sankile monnang eo o mo tseba hantle a boteng eo o sa dilale o sankile mo 5 monna.
jwale o ne a le dihlong. Jwale re ithuta hore mona Jesu Kreste ha tsotelle boemo ba hao bo leng ho bona le mathata a hao a o nang le ona lelapeng la hao, bophelong ba hao, community-ing ya hao, sekolong sa hao, mosebetsing wa hao, hore na ho thwe ke e mona a hlooho e kgolo, ke e mona a bua a sa tsebeng ho bua, ke e monana a selehe, ke e monana ya sa tsebeng ho etsa eng, ke e mona a senang bana. Jesu Kreste o re motho mang le mang it does not matter your status. In fact, o tla hlokomela hore mosadi ena ya neng a le dihlong ho teana le batho ho teana le batho ho ya ke okay e kgutlile. O tla fumana hore ile a re ka morao re a be le an encounter with Jesus Christ. Jesu Kreste a bue le yena ba teana. Ho thwe o ile a matha papa a ile yena jwale a tlala motse ona kaofela a jwetsa batho ka Jesu, hey, come see Jesus, come see the man. Tlo le tlo bona motho. Ho thwe ya ba Jesu o mo lokollotse dihlong tsa hae. Ke e fankgedi ya Jesu Kreste e jwalo e o lopolla mathateng ao e bang o na le ona. Haeba mosebetsing mane o yena eo ho sejwang ka ena o hema motse ona kaofela kapa ofisi ena ya mo utlwa ha hema, Jesu Kreste o a o lopolla mohi e motle ho dintho tsena kaofela, o etsa one that is free. Hobane ho thwe le Nikodima ka mora nako eo ya ileng a dumela ho Jesu Kreste ho yona, ho thwe jwale ile a ba yena a tsamayang a thusa bana bao e leng balatedi ba Kreste kapa the disciples of Jesus, a se a etsa dintho tsena freely hobane pele hwane o ne a tshaba ba habo, but he could not hold it any longer. Jesus had freed him. O ne a mo lopollotse sebeng seo sa hae sa ho tshaba, sebeng seo sa hao sa ho ba ashamed of Jesus Christ. Jesu o ne a mo lopollotse. Motho mang le mang a tle ho yena ho sa tsotellehe mathata a wa tsamayang ho ona. Ha re nke ya ho qetela he mmohi e motle. Jwale re hlokomele boemo bo batho bana ba leng ba qetella ba le ho bona kapa tsela eo ba qeteletseng ba dumetse ho Jesu ka yona. Ho thwe ye mong o ile a dumela ho Jesu immediately was open to anything eo Jesu a neng a e bua, mme o ile a amohela hanghang. Yanene o ne a tlile ka bofarisi ba hae a ntse a strategize a tla a etsa jwang ka boka la ho ruteha hona wa hae, ya ba Jesu le yena o ntse a mo araba ka ena mohi. Jesu Kreste o re ho wena, sena se re ruta hore Jesu Kreste ha tla ho wena mohi e motle, whether you are ready to accept him immediately kapa mohlomong ke hona o ntse ho batla ho tlatla nka ditaba tsena ho tlatla ithuta tsona. Jesu Kreste o re le wena notle haeba o na le dipotso tse ngata tse tshwanang le tsa Nikodima, haeba o nahana hore mohlomong o na le tsebo eo ka challengeang nnete ya Modimo ka yona, Jesu Kreste le o ntsa ho lokile. Come with it. Come and challenge him with those questions of faith. Empa o tla o fa karabo tse bonolo tse tshwanang le tsa Nikodima tse tlanne di o batle fela hore o amohele mmuso wa mahodimo in the name of Jesus Christ. Kapa o le mosadi wa Maria a ntseng a itsamaela fela nnete ena e se re thuso e se wela hodimo re di kwale mmohi re hle re di kwale. So mmohi e motle, thuto ena e re ruta hore mona
Jesu Kristu John 3:16 mo reng whosoever will, motho mang le mang, for God so loved the world that he gave us his only begotten son, that whosoever believeth in him, mang le mang, ehlile o re wena mohi o le monna o le mosadi, o hlile o re wena mohi o le morabe wa Bosotho kapa wa moXhosa kapa wa moZulu kapa wa Mopedi kapa o le Movenda, le wena o tle o ntsa mohi e motle bonyane ntse tswela pele ke ena ehlile ya hana internet ena, empa re batla re di otlile le wena mohi, ho sa tsotelle dilemo tsa hao, sa tsotelle sex ya hao, sa tsotelle race, sa tsotelle bogolo setjhabeng, tjhelete o nang le yona, thuto o nang le yona. Jesu Kriste motshehare mona wa letsatsi o re tloho ho nna, hoba ye mong le mong ya dumelang ho yena a ke a timela, o tla ba le bophelo bo sa feleng. Mme mohi e se eka o ka ba eo ya nkang qeto ya ho fana ka bophelo ba hao ho Jesu Kriste letsatsing lena, ha o utlwa molaetsa ona, hore o tlo o seke wa timela, o tlo fumane bophelo bo sa feleng bo a bo fanang mahala. E se ka morana ha re kwaleng ka thapelo, ke kopa di ke di dule di tsitse dikelellong le dipelong tsa rona, hore re tle re o bile nnete ena, re thuse Jehova hore re fane ka maphelo a rona ho wena morena Jesu. Re tlohelle hona re hobane nna ke monna, hobane nna ke mosadi, hobane nna ke morui, hobane ha ke nang ha ke no tla, hobane nna ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete. Thuto ya rona letsatsing lena e ne re fela motho mang le mang. Ke lebohe ba emeng le nna ka mora ka, ke ntate Kwantlane Molefi, ntate Seiso Mokuditi, ke ntate Moribe Lethapa. Wena mohi e motle, ke re ho fihlela nako e tlang ha re teana le wena ka nako e tshwanang, ka tsela e tshwanang. Modimo a tswela pele ho